Life is like a blank canvas waiting to be painted with our stories until you suddenly strike. Te stvari se događaju nekom drugom, ali ovaj put sam ja taj neko drugi. I u jednom trenutku sam samo pomislila, Bože, hvala ti što sam ja, a ne muž i djeca. Ja sam bukvalno 8-9 mjeseci menjao lekare, išao kod raznih lekara i ostalo i niko nije mogao da ustanovi koja je to bolest bila u pitanju. Potem je sledilo zelo težko obsevanje. Imela sem 12 obsevanj. V glavnem, na koncu tega obsevanja je bilo potem že tak, da že lastne sline skoraj nisem mogla več požirati. No, bolo to veľmi náročné, veľmi. Schudla som 12 kg, no ale proste podarilo sa. Erős harcos vagyok, mindig is nagy küzdő voltam, és most is menni fog, és újra tünetmentes fogok lenni. I know you better than that. Let's make a deal. You can stay, but you let me live.